Poštovani gledatelji, a mi nastavljamo dalje i u nastavku imamo jednu vrlo zanimljivu temu. Jedna kazališna poslastica je u pitanju, naravno tko drugi nego naše domaće Vinkovačko kazalište Joza Ivakić, a s nama su uvijek dragi gosti, glumci našeg kazališta Vedran Dakić i Sara Mozer. Ovoga puta donose nam predstavu Dekadencija. Dobar dan i dobro mi došli u Dobar dan. Evo, zanimljiva predstava, zanimljiv tekst. Možemo krenuti iz početka i malo reći evo, kako je došlo upravo do ove predstave. Pa naš redatelj predstave Ivan Kristijan Majić je, evo, kao što ste i vi spomenuli prije nego što smo krenuli live, gledao je predstavu preizvedbu u Exitu i isto ju pamti kao izvrsnu i kao jako dobar tekst i onda negdje zapravo u dogovorima sa prijašnjim ravnateljem kazališta Joza Ivakić su došli do toga da bi postavljali i uprizorili upravo Dekadenciju, tako da je to koprodukcija Kulturnog centra Osijek i kazališta Joza Ivakić. I evo, primili smo se toga, nadam se da smo opravdali očekivanja. Koliko dugo ste se pripremali i Vedrane, kada si dobio tekst, prvi put ga pročitao, kakve su nekako bile? Imamo fotografiju. Imamo fotografiju, zapravo ovaj selfie smo uslikali. Ravnatelj nas je pitao, ostavio nam je tekstove na porti Kulturnog centra. I pitao šta mislimo. I rekao je kakvi su dojmovi, nas smo bili kao... Da. Jer tekst je, mislim, mi to nismo znali prije nego što je došao u naše ruke, ali tekst zapravo je pisan u formi, izazovan, blago rečeno, pisan je u formi, nema interpunkcija, nema točke nema ničega. Znači rečenice si sami krpamo i zapravo ti prvo moraš izvući misli iz toga koje su rečenice, koja je misao, koja je radnja, šta tu. Tako da smo se zapravo prvo time počeli baviti svime i to. Ali kad sam pročitao, iskreno, prva i osnovna stvar mi je bila zahtjevno. Jako zahtjevno. Izazovno, ali ja bih još rekla zapravo glumački sjajan tekst. Znači, to je baš glumački tekst gdje režija ni ne igra toliku ulogu, nego zapravo mi možemo pokazati nekakav svoj dijapazon, kreativnost, svoje nekakve vještine, jer on nudi zapravo tu mogućnost. I onda i sam proces istraživanja, seciranja tog teksta, nakon što smo otkrili koje su misli, gdje su nam logički akcenti u rečenici, što mi to zapravo govorimo, zapravo tekst nudi puno toga. Sara, kako si doživjela? Dakle, riječ je o dva para, dekadentna para. Možemo odmah na početku otkloniti svaku sumnju i reći da je to do 16 godina. No, zato će biti zanimljivo onim nešto starijim gledateljima kojima nekako fali ovakvih tekstova. Često znaju tako, kada pričamo o tome što volimo gledati u kazalištu, onda ovakvih dramskih tekstova koji su nekako, pa možemo slobodno reći, prepoznaće svatko neke od likova. Među nama, evo, prepoznaćemo ih. Da. Mislim da je tekst aktualan i danas, iako je tekst napisan 81. Ako se ne varam, pisao ga je Steven Berkoff, koji je također glumac. Tako da vjerojatno i tu je zapravo i sav taj prostor glumački, jer ga je upravo i glumac pisao. Ali da, tekst je aktualan i mislim da će svatko u publici tko se nađe prepoznati ko su te figure i ko su ti neki likovi. Zapravo je tekst, junaci teksta su ono negdje poruka čemu mi ne bismo trebali zapravo težiti i što mi zapravo ne bismo htjeli i trebali biti. Jer nisu baš najbolji primjeri, najljepši, u najmanju ruku. Takvih ljudi će uvijek biti, takvih ljudi je uvijek i bilo, nažalost i sve ostalo. A tekst kod tekst, što kaže Sara, i u samom sadržaju teksta nema ništa što upućuje da je to sad staromodan, zastario tekst. Stvarno nije. To se stvarno... Da, uvijek će biti. Svako vrijeme se može igrati, da. Apsolutno, tako da... Takvi slojevi društva, mislim da je toga uvijek bilo i uvijek će biti. Ali to ne znači da tome trebamo težiti. Spomenula si, evo Sara je spomenula, dakle, tu neku slobodu koju glumac u principu ima u ovom tekstu. Kako je to bilo s redateljem u odnosu na redatelja? Koliko imate slobode stvarno u samom kreiranju likova? Pa evo sad, primjerice, u ovom tekstu smo
imali slobodu. Imali smo dovoljno slobode, ako ne i previše. Zapravo, ne u lošem smislu, nego u smislu da mislim da je nekako najbolje, to su nam još na akademiji znali reći da je najbolje ako glumac ponudi uvijek više pa da ga se smanji nego da ga se mora ga se pojačati. To je tako da smo se mi potrudili u startu smo da išli do kraja pa šta dokle ide. Stvarno Ivanom Kristijanom Majićem, Kikijem, redateljem predstave, stvarno je bilo jako, jako lijepo surađivati. On je baš on je bio u poziciji neko vanjsko oko, dao nam je svu slobodu da nudimo stvari i onda je on bio negdje koji je rihto i onako govorio možda bi tu trebali ovako, onako, ali nije jedan od onih koji je onako to i to, pa u našem glumačkom svijetu to zovemo foršpil, koji ti govori kako šta i ne odustaje od nekih svojih ideja, nego baš pogotovo kada, evo, opet ponavljam, glumački je tekst, tako da je on zbilja glumcima pustio slobodu i negdje nas je super vodio u svemu tome, u slaganju svih tih nekakvih scena, jer tekst uistinu sam po sebi i je zahtjevan i je izazovan i treba velika glumačka kondicija, što fizička, što psihička. Znamo reći, tekst je specifičan i po tome. Recimo kada radite neki drugi tekst ili neku drugu predstavu, često mi glumci i partneri jedan drugog znamo vaditi van, izvlačiti ako ovaj jedan drugi zašteka sa tekstom ili nešto. Ovdje nema toga. Ovdje su veliki monolozi, veliki komadi teksta i ako neko od nas negdje ovaj drugi te ne može čupati, nema, sam si na sebi. Tako da je potrebna i koncentracija, i psihička, i fizička kondicija. Baš je onako komad. Ima puno scenskog pokreta, dakle i puno prostora za interpretaciju. Ima puno scenskog pokreta i to je većina tako što bi domaštali i samo bi se nadovezao zapravo vezano i uz sami pokret, ali mislim da zapravo, što kaže Sara, da ti treba dati dovoljno slobode, ne da odmah od starta da ti redatelj da, ne, to su ovakvi parametri, vi ćete to tako i nemoj ovo, nemoj ono. Po meni je gluma upravo to, da ti pustiš glumca, pa makar ako krenu one histerične probe, kad si već umoran, pa kreneš raditi stvari koje nemaju veze sa životom, ali iz takvih stvari se nađu najbolje stvari. Dobar redatelj će upravo to uhvatiti i reći, super, to ćemo ostaviti, to ćemo uzeti, ajmo sad iz početka, radite normalno, ostavite ovo. To je nekako smisao. Tako je bilo i sa scenskim pokretom. Šta smo mi na početku radili, koje kerefeke, to je bilo svašta. A to je na nama. Na nama je da to nudimo, da odemo u tu neku ludost, a na redatelju je da kaže ovo može, ovo ne može, ovo funkcionira, ovo ne funkcionira. On je vanjsko oko, on je neko ko ima taj dojam širu sliku izvana, a mi smo neko na unutra koji što je Vedran rekao, puno bolje dati što više, pa onda smanjiti, nego stalno biti pa da se mora izvlačiti, da je to na pola onda. Koliko ste imali dugo vremena za pripremu od prvih čitačkih proba pa sve do... Pa proces je trajao, rekla bi, mjesec i pol, tako nekak. Imali smo mi neke pauze i to, tako da u globalu nekakvih mjesec i pol. Možda baš rada, ali 2 mjeseca od kad smo baš dobili tekst, ja mislim. Da. Koliko vam je važna ta glumačka kemija? Dakle, publika će biti skoncentrirana na vas, dakle, sav fokus je na vama. Koliko je važno da se nekako poklope glumačke energije? Po meni izuzetno. Partnerska igra pogotovo. Duodrami, da. To je stvarno mislim da ako to ne možeš odglumiti i sve kad mislim da to publika prepozna. Da li neko ima kemiju, da li ne znam. Da, ali on je dobro i redatelj sam je dobro upoznat s nama jer smo već igrali u prijašnjoj predstavi zajedno i mislim da je on tu sve vidio, sve njemu bilo jasno i mislim da recimo da ne postoji ta glumačka kemija i to da bi tu redatelj imao puno veći zadatak da to nekako sklopi, da to na van izgleda ne znam nija kako, ali u samom procesu rada ukoliko postoji ta neka partnerska kemija u poslovnom smislu naravno puno je lakše zato što nekako nadopunjuješ i nadograđuješ scenu iz scene i nekako onda naravno da je produkt toga puno bolji nego da
se svak drži sa strane i da nekako ne klikamo i ovako. Dotaknuli smo se i scene, kakva je tu situacija, kako će, evo naši gledatelji su imali malo prigodu i vidjeti kako će izgledati scena, evo tko je radio scenu, kakvi su kostimi, a ja ću iskoristiti prije svega prigodu i zamoliti našu režiju, naš broj telefona da ostavi na ekranu, jer mi imamo jedno malo iznenađenje za vas, dakle imamo 2 ulaznice za jednu osobu, nazovite na broj koji će se naći na našem ekranu, dakle za 7. lipnja, to je dan poslije premijere, dakle druga izvedba. Dođite, evo zovite, imate prigodu još do kraja emisije, dakle doći ćete po svoju ulaznicu trg doktora Franje Tuđmana 2, ovdje na Vinkovačku televiziju, dakle imate još vremena zvati i zovite. A ja se vraćam mojim glumcima, dakle pitanje scena. Da, zapravo smo jako mali autorski tim, što je zapravo jako lijepo. Scenu i kostimografiju Mario Tomašević radi. On je strašno talentirani kostimograf, scenograf koji radi 100 na sat i tad je, eto, srećom imao priliku baš biti u Osijeku i s nama to raditi. I tehničara imamo našeg Josipa Grbić koji zapravo nam vodi svjetlo i ton i to je to. Mi smo tako mali tim, ali izuzetno je važno da sve bude kako treba da kompaktno, jer fokus je sav na vama. Spomenuli smo, dakle, još nismo se dotaknuli naravno našeg novog kazališta, kako igrati na novoj sceni, evo nakon obnove. Pa to ćemo zapravo, ja ću to sad prvi puta iskusiti. Sutra nam je premijera, 6.5. Tako je. Nisam igrala ranije. Na ovoj sceni. Mi smo igrali zapravo Pouzdani sastanak, imali smo premijeru. Meni se sviđa više ovako. Nije da je scena spuštena, nego je poddignut. I meni je preglednije, čak mi je nekako intimnije za gledat glumce. Nekako me uvijek, da ne zvučim sada kao da nekog išta podcjenjujem, ne, ali nekako mi sve te visoke scene, ako to nije, ne znam, baš HNK, ako to nije 6. mjesta, sve te uzvišenije scene su više nekako namijenjene možda za folklor, za ples, za tradicionalne plesove i tako to, nego za baš scenu neku glumačku. Tako da sada meni osobno puno više vidim različite predstave koje možda prije nisam toliko mogao vidjeti kod nas u kazalištu da bi gostovali i to sad vidim taj potencijal, zbilja. Tako da meni se više sviđa sada. Pogotovo za ovakvu predstavu, ja vjerujem da će biti spektakularno gledati publici. Zapravo još onda valja napomenuti da je u ovom slučaju publika na sceni zajedno s nama. Tako da je i to neki novi moment i zapravo koji pridonosi tome da i atmosfera bude puno komornija, intimnija, što mislim da je... A tako smo i vi radili. U Kulturnom centru je isto tako. To je mala dvorana koja je zapravo komorna scena koja ima možda 100 mjesta. 80, eto, da. Apsolutno primjereno ovom tekstu. Da. Igrali smo, gostovali smo s ovom predstavom u Tuzli i tu je bilo da smo igrali na velikoj sceni gdje je publika sjedila baš u gledalištu. I baš je dojam predstave totalno drugačiji s tim odmakom gdje je publika dalje od nas. Mislim da je to onda skroz nešto drugo nego kad je publika ipak na blizu i kad je to ipak intimnije. Koliko je vama kao glumcima to zahtjevno što je publika tako blizu? Pa ja mislim da smo se mi naučili, izvještili u tome, pogotovo s našom akademijom gdje smo studirali i Vedran i ja, gdje zapravo mali minus akademije, pa nije ni mali, veliki je, što akademija nema svoju scenu zapravo i što onda to studentima ne pripremi ih dobro zapravo za igru na sceni, jer ipak treba neke stvari dobaciti do ne znam kojeg reda, tako reći. Tako da se negdje tu naši osječki studenti najviše šokiraju kada uđu u profesionalni svijet, stanu na profesionalnu scenu, a nemaju iskustvo toga, gdje onda impostacija glasa treba biti puno jača, gdje ti trebaš vrlo intimno i lijepo, glasno reći volim te, a da to zvuči tako i tamo negdje daleko. Tako da to iskustvo imamo, učili smo se. Promijeniti način igre. Htio neki promijeniti način igre, pogotovo ako još si, što ti kažeš, na akademiji i još se učiš i onda učiš se u maloj prostoriji gdje stane 30 ljudi, ali zapravo se natrpa 60 i ti sad igraš, ne osjetiš potrebu, sad ja moram dobaciti, ja to moram ovako, tu su mi ljudi. I onda kad dođeš, staneš na scenu,
kako, ne čujete se, kako bi se... Više je to problem. Da, više vrlo je problem tehničke kada prirode, si da. naučio na negdje u manjem, komornijem prostoru i onda kada se nađeš na velikoj sceni, kada moraš dobaciti dalje, nego kada već imaš iskustvo i velike scene kroz neku praksu, pa trebaš možda malo intimizirati, smanjiti, da to ipak bude onako na... Kako se nosite s tim promjenama? Dakle, često gostujete, naravno glumci često gostuju i u domaćim kazalištima, ali idete naravno i po drugim kazalištima često po prvi puta nekad. Koliko je teško donijeti upravo to, pogotovo ako su neke predstave koje su ovako intimne i koje ste navikli igrati u nekom malo onako tone down atmosferi i onda donijeti to možda neku malo drugačiju scenu obzirom na publiku. Svaka publika je drugačija. Je. Pa mislim da se to zapravo, evo ja kao freelancer s nekim predstavama sam znala gostovati stvarno posvuda po Hrvatskoj i to ono prije same izvedbe taj zvuk se testira, ode netko u gledalište, kaže oj ljudi dvorana tu morat ćemo glasnije, morat ćete tu na ovom mjestu, akustika nije dobra, morat ćete tu kad ste ovdje na sceni glasnije govoriti, ovdje ovako onako, tako da se to sve nekako prilagodi, a publika je, stvarno to je drugčije, neke stvari bolje prolaze negdje. I to je jednostavno tako. Tako da... Ja mislim da je stvar iskustva između ostalog. Pa je, Jel da, pa jer ja sam imao tu sreću da sam poslije akademije, kako sam se zaposlio u Gradskom kazalištu Joze Ivakić, imao sam tu sreću da sam zapravo jako puno igrao. I jako puno gostovao. I onda i ti igraš na svakakvim scenama. Od onih malih gdje ti zapravo ni nestane, pa počneš izbacivati elemente iz predstave jer nestane. Nemaš se dio krenit, nemaš šta. Do scena je toliko velika, kako ćemo mi to popuniti. Stvarno igraš posvuda u svakakvim uvjetima, sa bubicama, bez bubica, vjetar, vanjska scena unutar. Sve i tu stvarno mislim da je to po meni, ja mislim bar da je to stvarno stvar iskustva. Kada probaš vam, probaš tamo, ovo ono i ako imaš naravno dobre ljude oko sebe, ako se imaju na umu te stvari što ona kaže i ode se provjeriti pa kako se čuje, di se čuje. I to je sad samo da se razumijemo glas, da ne pričamo svemu ostalom i publika kakva je i sve, ali mislim da je to neka stvar iskustva i da realno nakon stotinjak igranja već mislim, ako ne shvatiš kako se prilagoditi na prostor, ne znam. Da. Vratimo se malo na predstavu i na sam tekst. Što smijemo reći, evo, a da ne otkrivamo previše, da nekako malo zainteresiramo naše gledatelje i našu publiku, da im malo prenesemo kakav je to tekst Dekadencije i o čemu je to riječ. Evo, možda svako od vas da mi kaže svoje viđenje nekako tog teksta. Pa ja bih rekla da ga se ne treba shvatiti ozbiljno, da njemu treba pristupiti kao prema komediji, autoironičnoj komediji, koja zapravo negdje ima tu autoironiju i kritiku tih slojeva društva, tako da tekst po sebi onda je duhovit. Da ima eksplicitnih nekih stvari, vulgarizama na koje treba upozoriti publiku, to da, ali to smo rekli s ovim da je to 16+. Tako da evo i to može negdje zainteresirati bez da previše odam. I evo zbilja da negdje glumački i samim time o čemu tekst progovara da je zanimljivo i da je onako nešto što je vrijedno za pogledat. Ja ću samo reći da se radi o grozomornim ljudima koji su dovedeni do karikature. I upravo to. Ja shvaćam da neke stvari nisu za sve i da neki ljudi nešto ne mogu gledati zbog toga. Sve razumijem. Samo što ona kaže. To je prva stvar, ne treba shvatiti ozbiljno. A druga stvar, mislim... Sve se može pogledati. Sve se može pogledati. Bubam, to stalno ponavljam, ali bubam kad neko, ne znam, radi se film o ovisnicima od droge, ajmo reći. Koji se ponašaju tako kako se ponašaju, ima jezik kakav je, vulgaran, sve to. Kako bi bilo realno, mora biti... Kako drugačije ćeš ti njih pokazati? Mislim, hoćemo raditi bajku od njih. Onda je to totalno drugi žanr, to je druga stvar. Ne radimo onda... Upravo to. Tako da samim time mislim da se treba imati na umu zašto se to gleda. Upravo da se obrati pozornost, da takvi ljudi postoje, takvi ljudi djeluju u našem društvu i takav ne treba biti. Sam naziv zapravo upozorava i telefonira što to je. Znači dekadencija, ali u punom... U totalu, dekadencija u totalu. I za kraj moram vas pitati, evo, dakle, premijera 6. lipnja s početkom u 20 sati. Pretpostavljam karata više nema, ali evo, mi smo podsjećujemo naše gledatelje, dijelimo 2 ulaznice za jednu osobu.
I za kraj moram vas pitati, postoje li kakvi rituali na konto ovog svega o čemu smo razgovarali, dakle prilagodbe na scene i to kako ulazite u zen, kako se pripremate, imate li neke rituale prije same premijere pa i obično predstava? Pa peremo čaše, popijemo kavicu, pripremimo scenu, friziramo se, šminkamo se. Pustimo se glazbicu. Sve to. Ja zapalim cigaru, zato što inače ne bi... Puno je. Ali, da, zapravo pripremimo scenu cijelu. Dakle, evo, ja vjerujem da smo mi malo zaintrigirali naše gledatelje s ovom pričom o predstavi Dekadencija. Sutra je premijera, igrat ćete još, naravno, veselim se gledati vas na sceni. Hvala vam lijepa, neću reći onu riječ na S. To nikad ne kažem kad su mi glumci gosti. Hvala vam lijepa na dolasku i vidimo se. Hvala vama puno. A mi smo, poštovani gledatelji, došli do kraja još jednog dnevnog divana. Hvala vam što ste se i danas družili s nama. Ostanite naravno uz program Vinkovačke televizije. Želim vam ugodan ostatak dana.